Ni igongona rĩa kanitha rĩrĩa rĩharĩirio kanitha-inĩ wa Methodist wa Mikomboni kaunti-inĩ ya Meru, kũrĩa mũnini wa President Rigathi Gachagua egwĩkinyĩtie. Na gũkũ njanjo ya kĩũteti yathecanwo kũrĩ atongoria matiganĩte matongoretio nĩ seneta wa Murang'a Joe Nyoto marahũrire ndereti ya kuga atĩ mũnini wa President nĩ akoretwo akĩagĩrwo gĩtĩo nĩ amwe atongoria mwena wa thirikari na mũng'ethanĩro makĩria icera-inĩ rĩrĩa rĩrarĩ mwena wa Nyanza kiumia kĩhĩtũku. Na mtu anaitwa Junet Mohamed. Hatukufurahia wakikejeli naibu wa rais kule kwao. Naibu rais amejiunga nao, but they were very sarcastic of him, wakimwambia hata hao wana mlima ambao deputy president amekuwa akizungumzia ni mlima Kenya na ninajiunga naye. I want to take this opportunity to call upon Baba Raila Amolo Odinga to take charge, to tell Junet Mohamed, to tell Gladys Wanga they must respect the deputy president. Sisi tumewasongea wakaingia kwa serikali, lazima waheshimu bibi wa kwanza katika ndoa hii. No rĩrĩa mũnini wa president arugamire kwarĩria mũingĩ oneka kwaga ũnyitanĩri na mĩario ĩno, mĩario yake ĩkĩoneka kũgathĩrĩria ndũgũ njerũ ya thirikari ya Kenya Kwanza na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga. President William Ruto yule tulisema ndio tunataka Raila, amechukua Raila, amesema ni mtu mzuri. Sasa sisi tutakuwa wajinga kusema Raila ni mbaya? Si Uhuru alikuwa amesema ni mtu mzuri? Si Uhuru ni kiongozi yetu? Sisi tukasema ile Uhuru alisema ya kwamba Raila ni mtu mzuri, hata sisi zote tunasema baba hapo sawa, tuendelee na yeye. Kuringana na Rigathi gĩcigo gĩa Kĩrĩma nĩ kĩharĩirie kũrutithania wĩra na gĩtaro kĩa Nyanza na icigo ingĩ bũrũri-inĩ hatarĩ mũtongoria mekũiga ihũgo, amu ĩno noyo njĩra nginyanĩru ya kũiguithania bũrũri. Mimi nimekuwa Nyanza, mliona? Nimekaribishwa huko na heshima kubwa sana. The whole tulisimama pahali 14. Nilikubalika Nyanza kwa niaba ya Mlima Kenya kama kiongozi. Ile shida tulikuwa na Raila na watu yake, it is over. Raila and the people of Nyanza are our friends. No mĩario ya Rigathi nĩ mũrĩkirie atongoria amwe a gĩtaro gĩkĩ arĩa agwetete gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere gũkinyanĩra gĩtaro gĩkĩ, akĩmagweta ta kunda ngũtũme matarĩ na bata wa rũrĩrĩ. Hata kama mamako ako na macho moja na umeenda ugenini umepata msichana mrembo, you don't go to talk ill of your mother to please the mother of the girl you want to marry. Watu wale ambaye wanakuwa wanasaliti jamii, in a population of 13 million they are less than 10, so just ignore, but raia ni wazuri. Atongoria arĩa matanagwetwo na marĩtwa makagwetwo gũkorwo na itanya rĩa kũgayania mũingĩ wa gĩtaro gĩkĩ kwĩtũkĩra ũkoroku wao. Hapa kwetu tu ndio watu wanatumika, chukua hii, tukana huyu, piga huyu, fanya hii. I've never heard watu ya huko ndio wakitukana Raila, not a single one. Sijasikia Mkale jina hata mmoja akitukana William Ruto. Sijasikia Mkamba hata mmoja akitukana Kalonzo. Hapa kwetu tu ndio watu wanadanganywa kutukana viongozi wao. Hapa kwetu tu ndio inafanyika. Mũingĩ wa gĩtaro gĩkĩ nĩ ũgathĩrĩirio nĩ gwĩthemana na ngũĩ ũndũ ũmwe na kũmenana na mĩthingi ya gĩkabira. Ũnyiti mbaru wao harĩ President William Ruto ũkĩhũrĩrwo ndebe. Like the past when other communities used to gang up against us, all communities now want our friendship. They want a relationship with us. Hadi ni Kameme TV, letora kwa ni Bataru wa Mwangi.